Itura ria Ruring'u kaunti-ini ya Nyeri riuma gitumiro kia ageni matiganite umuthi half marathon ya kiririkano kia Dr. Wahome Gakuru igitafanio. Teta Zekiru na Lydia Njeri kuma kaunti-ini ya Nyandarua nio mahotire ihenya riri magitugwo na kimatika gia ciringi 250 oro mundu. Na kwa Nyeri, this is my first time kwa hapa Nyeri. Experience imekuaje? Experience imekuwa sawa, nile nilikuwa nimesema acha nikuje ni jaribu ni testi, niko na next month marathon. Na no jokelie organization na ihenya riri ngatho ni tondu it's like creating jobs for those who are self-employed kama sisi ithuĩ twĩjitegemeaga na guteng'era. Gukinyanira kwa ihenya riri kiuma gikeno hari utongoria wa thirikari ya kaunti ya Nyeri na makiria hari minister wa mathako wa kaunti no Margaret Macharia. Na niĩ ndĩ mũkenu mũno, experience ni ati andu ni metikira guka na toguka nginya guteng'era na muno makiria tugacokeria deputy president ngatho ni tondu wa gwitikira guka guteng'era na ithui. Munini wa mutongoria wa bururi William Ruto oima umwe wa ageni aria manyitirite mihenya-ini riri agitugeria thirikari ya kaunti ya Nyeri ni utorania uyu. And I want to congratulate the current governor who took over from Gakuru for doing exactly what Dr. Gakuru would have wanted done. Na shigi kihano kia Ruring'u kira kirathi na mbere na guthondekwo weru, Ruto aruta mukana gikorwo kirikite gwikinyira ikereka ria keri ria Dr. Wahome Gakuru Memorial Half Marathon mwaka tukite. I want to commit, and the PS for Sports is here, that in 1 year, by the time we come back for the second Dr. Wahome Gakuru Marathon, this stadium must be complete. Ihenya riri riuma ikereka ria mbere rigitafanio na kuharirio ni thirikari ya kaunti ya Nyeri no nyitariri na kambuni ya Media Max Network Limited. Girifotera methe ya mathako ya Kameme TV. Ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.